Жигиттер, күнүңөр кайталана берсе эмне кылат элеңер? Банк тономокмун мен. Эмне кыласың анча акчаны? 2 этаж особняк. Капкара 570. Күрөң көйлөк. Жылтыраган саат. Кара макас. iPhone 13. Чачым деген мондайынан чидирип алат элем. Анан сизге окшогон жакшы жардамчы алып алат элем. Білесің мен не қылмақпын? Күнігі жаңа қыздармен танышмақпын. Девушка? Жесткий как то, Турина ноги.